Kona maurin te tawanou ayo aikai rongorongo ake asan kata orawaki ipukin ngoram. Nimua men te rongorongo. Aikai rongorongo nimua men am rongorongo. E waki te moana mana ka yon mengar nanuan na waki. Ke dinanuan waki bukin kaitaran bibitakin kanuan pong. Ikiripes hiroya kain the task force the Dreamers Motel Hall yampo. Enakon wangaun tante menda na pota kine makurin ako tau teka na pota kay kai no ameta ke yaida kede ke ya mebibitakin kanuan pong. Ni kota ki me kiripes so operate yo menteron kay sepong. E mona ki te po uia yo merinanuan kapuan di ki kanuan pepeaire. Ni makuri ke the kiribes joint implementation plan etago the senior climate change adaptation advisor ekira ta te kira mamini kiak pa erangini kakawa kiro ya tante pa nanori pa ya ke asan wa kenak de ke jip ang kai ni de ke menakon kanuan anaka makuri ya ke asan karoi. DKG poningaya are enakaitara anawaki kiripes ipukin kaitarahan kangangan dekereke mabibitakin kanuan buong kapuan pai aki anairi mengai etaku kirata pariai tantei nikare ni pai ake ataku pa asan wakin na ken wakin gion kawai wakin na ikana anapuroi me ake asan karinak ibukin kiripes ya kasurusuruan de bowi tikare ke pai ni muyoko ke ni makuri ro wia pota ke na ko bukin dinan wan ta kai ni pai ai payong ani kai tara roi kanganga yon kiripes on nairi roi me na kai ni pai tau tera na ron de KB20 on te kiripes development plan ya kan dani nga ki mangarin wan te KG pa enarang ni pongana ibukin karawan pe pai na kon tai ka na roko o kare kian te potok ibukin kai tara ni bitakin kanuan pong. Ay kura na bauto ka bis na Australia na kondrapatan na ini the Kiribes Women in Maritime Association. Yes ayo na napukameru. The K Wima na yapong ngayon ari karawaki ay kapopora wimerawa. Tiyan na pa kita International Women in Maritime Day 2025. Ayo dapat dan nain ada sana kinaki ron de tau tia kan kiripes may min Monica tian an tiri ko tanga tebi me wanua men na bauta ka SPC ti IMO kita International Maritime Organization o de Bekwima Pacific Women in Maritime Association e metwara kinakin de bota ke ayo may min karinakina nta wana min bota ade moisa on kata panaki ro kinakina inanon tiri ko tanga tebi merwaiwa dena makaina MS. Ya sana ben kata pena wakinan na nakaini beire inanon den me wandirik. Yon kinaki yaine inanon wakine kairiri. Karekian sipanga ni makure kakate me to akinaki ya. Pantai ngai inanon takate onurakia pa anakonani kareke ya makure. Tinanon te popora uitari na keta kokoroaki imerana ya memane. Inanon te bukameru ayo
o e kota kukurene de monsa koropo ke Ryan Kinda nrona de Brestens men de kuema de besiroina toa o kaina ia taipora ni kotaki me tani makuri men te potaki ni makuri bukin kare ki rongorongo ito men o mamananga ke te my city o ipon tani potoka nora na ia makuri kora aine tinanon te poporau i merawa e kora kakatonga na Australia ni potoka riki na konde wake ai ni kasi te wana aki ai meranan ti aino ate mane o ni kariki raki ariki ai akona pai aine inanon te wake ni kairiri o ni kiripes e panin mai morara dik tinanon te poporau i merawa. Ndekereke me ayu o iei te mena rakai mua naine te observa na iei o anditaku ma ngai anu ike i kāna o kentai kāna ko. O te akina. Pa ni muan tokana nta kaibu kenki arik ngai apa te observa. Are makuri ai. O puni iei te mero ata utana. Nka iei ponsi ngai a te aine o ni mena na pei buako i ares na meta. Ai kasaki ana res. Yasa naitara meta kānganga. Na ia taia pa iei ka meno aki iei antesua ni ka makuri. Are to pākiro iei ia kānganga. Ni karoko te tai iei o, a te meto ni makuri me te kukuri pua ko ia res na meta ai ka koko korone iei me te rau na kia te kameroa. O iei na mekinan te uameri on tepe a pānepe, i tāri o ion tepe. Iriki ai o me mini pakante karau are nako. E asanta ku pānepe, kensi ku pānepe ni mautakataka. Ina non te mea ni a kāni e te wana te ririki. E tāki pānepe pa tepe a kānganga re kenterani ai. O akareke a iara ni menterani na re pupus, nikira kenterani ka. O ni ka pua ki mente kāndan. Dari posa re sakareke meron te mena kaini pānepe, o e taku pa iyo reke na iaran. Mente karikira ki arioni a tāri na konteran e mem. Irariki nani o e takuriki. Pa iei piriraki ni ponteran na konna e taporo, na konna re mei maina. E taku te waiu bata e na kona andiki rakani ponteran. Nka ia rakana pe ponte pa na konna re mei maina. Menge nani o pakante karau e esa ni menga karika paana pe pa te meng roro me ni meun teia ni kai me aroka. Saksi ngai me e menga wakina ki te unone ki nkai ene mea kina ki te mea ureirei mua. Nte tano, nte teia iyo. Iak siroko te meu yon tiepe me e korakorana pe te uameri tāri. E ta kuriki te satete nte teia iyo pa o meta akonani kareki kana ia te ika. Ntiaro are e arangini pebete. Nkai e pune busen dinako ni kaani me tiepe. A waira pua konde me roro. Aira po konde me roro e te nua wikina ana tāne makuri te pōta ki nakawa. Ni mangana e te kiripe Seafood Verification Division ke te KSVD. E karawa ki te rere iei o anu BC tena makaina aio. Te rere iei o a kapotua kiriki o ana tahake ni merin tāri. Pāna roko roin ta mea roaia o e kandani ngāki iei. Roiroia i bukini o kina pai aki ia. Ana meno i bukin te amarake, irake nano sua me kaini pēri bukin sua te market na kontiono neurope, aro sua kini ika me te toko an rokon te meno arake, niri kon te ika awa mai sirik. E kaira karawan te riri e yu ira uia no abisa the Forum Fisheries Agency ke te FFA, ai ka mātai o puntana paka una pa ngai ia, ai ka ratu tiope tamani, Miss Kushla Hokat ni manenaki dinanon te rapata at the Pacific European Union Marine Partnership. Iai tāne makuri ni mangan te pōta ki nakawa at the Kiribe Seafood Verification Division ke te KSVD a kiara te meroro ai o on reirei at te nua wikina a te korawa ki on BC nano ni mea interriki ai.
po te teriria yu yo hana taki ni merin tari pa ana rokoroi ta meroia. O riki ena kona noraki muina na kontai ka ana roko. Pati ta meroa na kona na yu kina pa ia pera kiri bes. Ya kakaita we KSVT dinanon ana ministry at the pota kin nakawa. Na kontrabata ay ka DFFA o the film. Ibukin boto kan o manana kin teriria yu. Ari akare ki aterita ki atamero ibukin terikiraki. On kapeni antirongorong ibukin ngoram. Tupani merawa punya namanya pete pota kin nakawa epo. Nakakarikiay. Tupani merawa punya namanya pete pota kin nakawa epo arete itanaya. Ayo tera are mwana ntainda kawabe yon kariwan aran na namanya pete pota kin nakawa epo wayo. Kauriri besare ari ariana kwa nara. Wanike na nunta kaini peaire. Ari akanta ningai te pota kin nakawa. Ibukin maninakia. Ke maniakia anatani makuri ibukin na yapo pota ke ai kakakawak. Ay ibukin na pakarawan na yape peaire. Ay kakakawak ibukin skoskonan o karikirakian kaupay na ramerawa. Ibukin teroro ni kiripesa yang kai o na konte ngapong. Tupaan na ramerawa yakisita uray bukia tani makuri mente pota kin nakawa. Mena tupay na pe anapota kin ako ni makuri tau teka o te pota na meta yon tarawa. Nikau kan teman ya pe eska warere ya tupaan merawa. Ito ko ano pong anak ko ay. Ay po nang at kakaita wa monte best. Te pota kin makuri. Ke te pota kin makuri bukin te akawa ke the fisheries. Na konte iyo arangaya mana na takarikira ke ayo. Tani ka teite inte mise na yakairiri. Daron kapitan de makuri. Ay punta na makuri mente pota kin nakawa. Aki aperong aron takarikira ke ayo. May mona ni karokwa tetay ayaka uka kiay. Iruay karine ponte minita di panata ke siwaw mente fisheries. Te minita de ke wataras mente mise. Te minita Martin Morris mente mo chey. Away kay na peya. Ay iruay diruari kita men. Kakiari kibatan kakwawa. Tepong amon takakawa kiay. Akan nemo ang kanya tekin tirongorong ibukin ng oram. Sinanorang kanya tawan kanwan tepong. Karmetuan tiang di merenantay katawroy ng pawa. Yay katawtawan karmetuan tiang di merenantay bukin siya ni kiripes. Ngayari ako rin nga kitapotan na meta. Panapay na titara-tararoy. Tawan kanwan tepong. Ibukin siya ni kiripes me panapay. Desan katawrawa king kay ngapong. Ay natin kanya kura-kura na. Nsiya wano wante pakantayay. Tipayari ki. Iti meto te pari kundang iti ITCC, ti miangin te itira miang. O ni maing ni karaw-raw na isina ko mayon ti ano ni kiribes. Idarikin na ni o tinang buwak ay de trout. Iti meto ay mayakin te itira mayak. Ay bukin ti ano ni kiribes. Tiyang ay meto ataw may mainuk. Ni pirin ay ono wana kundi pi may suwa dinot. Inakarameto ari merenantay. Tari ina merip o ni buwaka. Makin me tari. Taranta ngay na yu na ridinga sita me burur ni karaw ndeta ya warere kentaba tabewa. Nde ngapong ngari muire kentaba kantai. Taranta tairi kinganya na wanang nang ita utana o ni karaw ya pepete ntaba tabewa. Merake me bayang tarawa mayana. Jangai na yu na ridinga me na rikira ken wanang nang tutana o ni me burur ni karaw ndeta ya warere kentaba kantai ntaba tabewa. Na konte tairi ina warang nang ita utana. Ani mea bururu ni karaun te tai e warere ken taba tapewa. Kuriara nuka wape meme. Ena riringa jangai na iyo. Ana konde tai rik ena roi. No nos me tape te ue beru ani kunau. Jangai na iyo nganye na riringa si te mea bururu ni karau. Te tai e warere ken taba tapewa. Mena konde tai rik ena roi. Ono tua me tamena awarore. Jangai na iyo na riringa si te mea bururu ni karau te tai e warere ken taba tapewa.
Tarande tairik yana roi. Ibukin ganda pa na pensinga ya tiang ya bebete oni meto atau me ni birina tenu ana kon tibi mene mewa de nots. Tahari ena roi oni merep. Na kon tangai na yung kanne ena riringa. Si de me burur ni karaun de taya warerek. Na kon de tairik yana roi. O kawain na makaina wawa te bong is sanurang kanne kataw-tawan tira me de yabus. Ibukin tangai na ayo. Yasa ndoki tiora. O ete bangkai ni yabus rake. Kanta ni ngaki pa na rokon doki na te yabus ndipi me suara de menesti minti ava no ante pakantai. Deria da wo de smare wo ni mewa de mita. Tiora re mina. Ndua de menesti minti ade bi me wo ande nukan pong. O na doki tiora ndietana ayaki de smare ruai wa vanu ate mita. Awande mwangkane tawan kanwan te pong ibukim ko ya koranira ina non tamero ante tayo eso ay mwangkane reke ti update yon kawai ni kai ibukin te tayo kapara obra yung kane tawan kanwan te pong ibukin ti anon raina karameto antiang di merenan tay katawroy nan patipi mga nawa iti meto katatawan karameto antiang di merenan tay ibukin ti anon raina miyang di kiti raina tabo eran karunga kai non wai kai ni paina de tara roi tawan kana kanwan te pong te pa yari ki te pari kun nang ati ITC said e pon se kuna bang kai miang on karawro ni maing dion ti onon dai na miang na ko meyo te wanang nang meyai e rota angin makoron ti onon dai na miang ai bukin ti onon dai na miang tiang e meto atau me nuk ni pirina yo no wana kon te pi me no what not tari ena merep tiraina tiangai na yu na wanang nang on karawe apon taum te tai warereke te moni ngapong on te pakantai te tai rikin kanya na wanang nang o na karawe pepete te tai aram warereke ai bukin Christmas taran tiangai na yu na riringa si de me burur na karaun tapet tabi wan te tai warereke rimui te pakantai mena kon te tai rik na roi si de me burur na karau te tai warereke kanton tiang ay bebete on meto atau may miyang may nuk nako may nuk ni pirin ay yawa nako ndipi man mewa de nots taring ganne na merep meteran da ngai na yo ina riring angin tetay nako tetay rik ina roy angin tetay kabay na makaina ay wo te bong iminches tira media pusin ganne bukimi kaini Christmas ina yabus tari te buina roy de meneste minti awano wante taidik interieta ete wana de semare wowa akia de mita tirari mina ono wate meneste na kontia wate wana ante karangaina dieta na ayakia de semare tenu wowa de mita ay bukin kanya kanton na yung kanya katatawan tira media busi bukim kangan kanya pa anora tari yon kawai na nora tari kinro kondokin na tira nuwabi me wanua roy de meneste na kon tiawa wowa de pakanta yai derieta ya ke semar ni mewa de mi ni mewa iswa de mita ati abu sare mina nuwa pi me iswa de minesa na kono banua ena to kinganya ti abu derieta to wana de semar ni mewa wa de mita awan mo angkanya to kin terongorong tawan kanon de pong bukin ngorama ake mo angkanya rakatanwata ti update yon kawan ta kaibu kang ayare sana rita na kung kanya te wowa na ko may nananara studio may kay nanane aki na ko nandik pa data kira nang ko inananara ne po hindi tawanou way